kako bolje proslaviti 1000 fucking subscribera od najgorim beatboxom ikad nema. Pozdrav svima ljudi od Noiseboy. S obzirom da ste mi omogućili 1000 subs, sam rekao hajde da se obrijem. Iskreno, kraće je nego što izgleda, tako da nema na čemu, mislim ima na čemu jer sad se osjeća malo golova, malo, un poquito di nekito. Ali nema veze, napokon smo prešli brojku od 1000 subscribera, ja sam mislio da se to nikad neće desiti. Hvala vam full i imam jedan specijal, a to ste skužili po naslovu. Hej Noiseboy, video star je završio davno i ti si, brate, neslavno ispo. Istina, da bome istina. Ali, ja sam ispo zbog nekih nebitnih razloga. Nema veze. I ja sam napravio video za top 5, jer sam trebao biti u top 5, koga boli kurac, i ja taj video imam spreman, ja sam mislio da taj video neću ni objavljivat, ali sam odlučio, fucking hell, oni su mi omogućili da imam 1000 subscribera, da mi kad kliknem na profil piše 1k šta je very nice. Tako da ću vam ja za nagradu, makar nije neka nagrada, jebim u mater, pokazati taj video i to je to. I ništa. I može krenut video. Jel može? Režija? Dobar dan! Dobrodošli u novu epizodu emisije Na beskofeinskoj kavi sa Danielom. Danas, povodom dana obilježavanja borbe protiv propuha, za vas imamo jednu jako potresnu priču. Priča o mladoj osobi koja će vam pokazati kako to izgleda kad vam se u samo jedno popodne život okrene potpuno na glavačke. Neke od sljedećih scena mogle bi vas šokirati, tako da preporučamo da osobe slabijeg srca ne gledaju sljedeću reportažu. Pogledajmo zajedno. Noisy je bio momak kao svaki drugi. Volio je šetnje vinogradom. Nekad je volio sakrivat se iza lišća. Pa još malo šetnje. Jednog kobnog dana sve se to promijenilo. Sjećam se tog dana ko da je bilo jučer. Bio to jedan običan sunčani ponedjeljak. Taman sam se vraćao iz svoje šetnje ponedjeljkom, jer sam pročitao dan prije da šetnje ponedjeljkom pomažu. U novinama sam pročitao. Ali ništa u novinama nije pisalo u vezi onog što se kasnije desilo. Ušao sam u kuću kao svaki drugi dan, ali taj dan zaboravio sam zatvoriti vrata. Kada sam primijetio da je prozor otvoren, već je bilo kasno. Strefio me propuh, al baš je pošteno. Muški. Uvijek o tome čitate u novinama, čujete na vijestima, ali nekako si uvijek mislite da se te stvari dešavaju drugima. Nikad ne očekujete da će se to desiti vama, ali taj dan desilo se meni. Danas Noisy više nema nikog uza sebe. Jedino svoju mačku, a i ona bi pobjegla da ne žive u pripizdini. Počeo je mirisat stvari koje ni nemaju miris, baš je otišao u klinac, skroz, komplet.
Svake godine položi svijeću za sve žrtve propuha, ali nikad je ne uspije zapalit jer je propuh. Logično. Zatvaraj prozore i vrata. Nemoj biti kao Noisy. Ej, jesi ti PewDiePie? Ajme majko, imam bradu i plavu kosu, nisam on! Ne znam ako vam se svidjelo, ali, ako vam se svidjelo, ostavite like i ako skupimo 100 lajkova, kojiš nikad još nisam stavio ovaj like goal. Ako bude 100 lajkova, ću objaviti i video za top 3. Da, Noisy nije prošao ni u top 5, ni u top 3, ali ima spremne videe. Pa kako Noisy je? Pa duga priča koju nikad nećete znati. Nema veze. Tako da ako bude 100 lajkova, objavit ćemo i video za top 3 i to je to. Hvala što ste pogledali ovaj video, ovo nije 1K specijal, 1K specijal tek stiže, tako da vidimo se u sljedećem nekom videu. Hvala vam ljudi, vidimo se. Pozdrav bok. If this the type of life you want to, just let it on you. I say